باش خوندەکارە مێ هێژە خۆنەها میوانە ئەمەی دیەم ji beşê êsiya pirtûka me fîzîka ya zav. Waneya me diyem firehbûna heyberên ruhun bi tehnê. Li vê wêneyê li jêr em çi dibînin? Em bînin firehbûn û vekşana heyberên hişk û firehbûn û vekşanan rûnan. Li van molekolan em binerin dema got cemî dîbe molekolên heyberên hişk giş nêzîkî hevin û birêk û pêkin. Lê li vir em çi dibînin? Ne birêk û pêk ê rihnan, ne birêk û pêk firehbûn û vekşana wan de. Lê molekolê wan de dema got cemî dîne ne birêk û pêk û dema got germ jî be dîsa ne birêk û pêk. Lê ê hişk em çi dibînin? Em bînin birêk û pêkin dema got cemî dîbe û dema got germ be. Firehbûnan rihnan ji gewdeyên hişk cuda ne? Çima? Em pirsekê dikin li vir firehbûnan rihnan ji gewdeyên hişk cuda ne? Çima? Ji ber got gewdeyên hişk digirên di navbera molekolê wan de xurtin. Wek me dît berî niha wêneya berî niha de me dît molekol nêzîkî hevin û birêk û pêkin û girên navbera wan de xurtin. Ev dibe sedema got cihê molekolan nayên guhertin tenê di cihê xwe de dilerzin. Dema got firehbûn pêr çê dibe di cihê xwe de dilerze ew atom cihê xwe dilerze û firehbûn çê dike û dema got cemidê jî nêzî hev dibin. Lê di rihna de ev gire lawazin. Ev girê di navbera van molekolan lawazin. Ji ber vê yekê cihê molekolan tên guhertin wek berî niha di wêneyê me dît ew molekolanan ne birêk û pêk nêzî hev bûn. Ji ber vê yekê em bînin got teşeyên rihnan tune ye. Teşeyekê ji rihnan tune ye. Em wî têxin çi de wî teşeyî bistîne. Tenê firehbûna qeberê çê dibe li cem. Lê li cem hişk medî a dirêjahiyê heye û a qebereyê heye. Lê di a rihna de tenê qebereyê tenê çê dibe dirêjahî li cem wan tune ye. Firehbûna rast û ya berçav a rihnan. Li cem me em vê çalakiyek li cem me heye arlin mayvek sergirtek lastîk û boriyek bi pile û ji xwe amûra pîvana germahiyê jî re em pêr derbas dikin. Arlin mayvek got li hemberî tehnê xogir e. Yani dema tehên nêzîkî wê dibe zû nayê şkenan din. Di hundirê wê de ji aliyê jor ve boriyek zirav û dirêj û bi pile heye. Ji xwe me giş pile kirine. Amûra pîvana germahiyê jî me pêr derbas kiriye derbasî hundirê vê arlin mayvê dibe. Gavên şîrovekirinê dibêje em avekê rengîn avekî bi reng em bixin hundirê vê arlin mayvê wek em bînin şîn e rengekî şîn. Got ji aliyê jor ve hinkî derbasî boriyê dibe. Me av derbas kir ava me bi rengê şîn kiriye me derbasî arlin mayê kir bilin dibe heya astekê digê xala a. Em ê bêjin got qebereya wê V0 qebereya vê ruhnî V0 e. Qebereya destpêkê yî. Di germahiya destpêkê de bergoma got ava germ di hundirê avek germ de ye yan jî em karin bi mûmekê jî çêkin. Em ê vê arlmayê bixin nav avekê got germahiya wî goncaw. Wê demê em dibînin dema got ev arlmayê me xist nav ava germ em dibînin ji xala a dadkeve xala b. Baş e çi çêbû piştî demekê me germahî dîsa zêde kir em dibînin bilin bû ev ava şîn bilin bû ji xala b bilin bû xala c. Li cem me çi çêbû? Em ê dubare bikin. Em bînin destpêkê de arlmayek heye me avek bi rengê şîn derbasî kir me giyand astekê boriya zirav giya xala a. Piştî demekê me dît ji xala di nav ava germ de ev arlmayê me dît av ji xala a da ket xala b. Me germahî zêde kir me dît
بلين بو خالا سي جي خالا بي چو خالا سي ام چی دبینن گوهرتنک دقاسه فرهبونه آرلن مایر چه دبه دورده آرلن مایر فره دبه جبر وی یکی آب جی خالا آ داکت خالا بی لی پشتی مگر ماهی زیده کر آرلن مایر فره بون گیا آستکه سکنی پشت آب جی جا دست به فرهبونه دکه جبر وی یکی جی خالا بی درب خالا سی زاگونا فرهبونا راست آرونان اوه دلتا وی یکسان دلتا وی یک زیدکی دلتا وی دو باشه دلتا وی او چیه اوه جخالا ام وینه برین ها مجور بیشن بیا دلتا وی یک و دلتا وی چاوابو لورده جخالا بی حتا خالا سی امی واب دلتا ویه اف گوهرتن چه بو دما گوش آ دا کت بی وش بی بلن بوجور واب کن دلتا وی دلتا وی یک دنافبرا خالا آ و خالا بی دی دلتا وی دو نافبرا خالا آ و خالا سی دی دلتا وی یکسان دلتا وی یک زیده کی دلتا وی دو شخوا محر یک برنگه کی کش بوگ امواج هف درخن دلتا وی برین ها مگو دلتا وی آقاباره ام بیجن لفر گاما دابر وی صفر هفدانی دلتا تی دلتا وی یک گاما به تیپا آ هفدانی وی صفر دلتا تی دلتا وی دو یکسانی گاما وی صفر هفدانی دلتا تی نهامی هر یک جیویده دلتا وی امی پیکاتیه الوردینن پیکاتیه آدن الوردینن پیکاتیه آدن الوردینن لور هم چید بینن گاما دابر وی صفر هفدانی وی صفر هفدانی دلتا تی یکسانی گاما آ هفدانی وی صفر هفدانی دلتا تی زیدکی گاما وی صفر هفدانی دلتا تی هیمانا امکان بیجن هیمانا فرهبونا راست یا رهنان یکسانی هیمانی فرهبونا برچاو آرهنان زیدکی هیمانی فرهبونا قبارین آموری شو هیمانی فرهبونا قباره آموری جوه هر یک جه هفکیشه اوی داویده امکان هیمانی وان درخن هیمانی فرهبونا قباره آمور گاما یکسان دلتا وی دو بلاوی وی صفر هفدانی دلتا تی او هیمانی فرهبونا برچاو آرهنان گاما آ بیشن گاما آ یکسان دلتا وی یک بلاوی وی صفر هفدانی دلتا تی او هیمانی فرهبونا راست آرهنان گاما دابر یکسان دلتا وی بلاوی وی صفر هفدانی دلتا تی هیمانی فرهبونا برچاو آرونان گاما آ چیه قاسه گوهرتنا برچاو آ گود منا قباره رونده گود به تهنداین یک سیلیسیوس چه دبه هیمانی فرهبونا راست آرونان گاما دابر شواو چیه قاسه گوهرتنا راست آ گود منا قباره رونده گوته تهنداین یک سیلیسیوس را چه دبه لجمع تابلو یک لجیر هیه رون الکولا ایتانی لجمع تابلو لجیر هیمان هن هیوک آسیتون لجمع شو دورده ام بینن آسیتون گلیسرین جیوا آف لگوری گرماهیه شوان بینن هر یک شوان را دانی قبر هیمان فرهبونی وان هاتیه دیار کرن شوال وی وینه امکارن دی ساجور دوباره بکن تشتی گل نهاد وی چالاکیه بری نها ما چه کربوش بو فرهبونا رهنان آبر چاف و راست چاوا چه دبه لور دسپیک الجمع آرلن مایا کهیه گا آف تیدهیه بوری یک زراب ندر باز کرناف
وەکەم دبینن دەستپێکێ دە تا ئاگەر li bin tineyî ti germahî melbin dananîye li xalekê disekine heya xala a wek me got hat dagirtin heya xala a av bilind bûye. Piştre piştî germahî me dayê çi çê dibe me dî av nizin dibe ji xala a da ket xala b. Li vir me got sedem çî sedem firehbûna Erlenmeyer çê dibe a qebereya Erlenmeyer çê dibe. Piştî demekê me hişt ev germahî berdewam bike têhindayîna wê zêde bibe wê demê dîca av jî germ dibe firehbûna xwe çê dike rohên firehbûna xwe çê dike jê xala a got da ketibû b bilind dibe xala sî wê çaxê bilindbûn çê dibe. Pirs nerxên hêmanên firehbûna rast a ronan jî nerxên firehbûna qebereyên heyberên hişk mezintir e çima? Persif xurtbûna girên di navbera molekolan an jî atomên heyberên rûn an jî hişk de restekek sereke de diyarkirina hêmanên firehbûnê de dilîze. Ew girên di navbera molekolên wên de bandorekê mezin dike. Her got girên lawaz dibe nirxê hêmanên firehbûnê jî pir dibe. Ya din ji ber vê yekê nirxên hêmanên firehbûnên rohnan ji ê hişk mezintir in. Têbînî heyberên beyanî yên got dikevin nav heyberan em bêjin heyber hemojin niha me bêjin heyberên ne hemojin heyberên têkel bin yan jî beyanî bin têkev nav heyber de heyber têkev nav hev ji xwe di vir de em bînin nirxên hêmanên firehbûnê kêm dibe. Ji ber vê yekê hebûna wan dibe sedema çêbûnên hîn girên nih. Nirxên hêmanên firehbûnê bi pirbûna dewsînê li ser heyberan re kêm dibe. Karanînên firehbûnan heyberên rohnan çêkirina amûrên pîvanên germahiyê wek li wêneyê em dibînin amûrên gemkirina malan û cemdandina silînderên motoran ên hin amûran ji xwe bi vê wêneyê em digên di dawiya waneya xwe û bibînim kêf û xweşî de.